for English or Swahili? Swahili, okay. That's great. Imana himbazwe. Mungu apewe sifa. Kadusome ijambo ry'Imana. Cha tulisome neno. Ngoma za 2:7 murongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanje nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen. Samueli wa 2 igice cha 24 umurongo wa 24 wa 25 14 24 verse 24 to 25 24 mpaka 25. Ariko umwami abwira Arawuna ati oya, ahubwo ndabigura nawe ntanga igiciro cyabyo, sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanje ibitambo byonswa ntabitanzeho ibyanje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga shekeli z'ifeza 50. Murongo wa 25 Dawidi yubakirayo Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byonswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu mugiga ishira mu Bisiraheli. Kitabu cha Samuel cha 2 24 mpaka 25. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizo zigaramia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ngombe kwa shekeli 50 na fedha. 25 Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauna akazuiliwa katika Israel. Amen. Dusoreze muri Esther igice cha 4 murongo wa 14. Tamatisha katika Esther 4:14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ubu mwamikazi nukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa niki. Amen. Tusome kitabu cha Esther 4:14. Inasema, kwa maana wewe ulinyamanza kabisa wakati huo, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama yeye hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo. Amen. Turashima Imana kugera hano mu gihugu cha Kenya. Tunamshukuru Mungu kufika nchini humu Kenya. Ni vy'agaciro. Hii ni ya dhamani kubwa. Guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, kusimama mbele ya taifa la Mungu. Abanyacubahiro nkamwe bavyeyi Imana ihagurukije muri iki gihe. Wenye heshima kama nyinyi wazazi ambao Mungu amewasimamisha kwa wakati kama na huu. Ni vy'agaciro guhagarara imbere yanyu. Ni ya dhamani kubwa kusimama mbele zenyu. Munyemerere banze nanone nshimira abo twagendanye. Cha kwanza niweze kuwashukuru wale tuliokuja pamoja nao. Ndasaba abo twavanye Kigali ko bahaguruka.
na wasi wale tuliotoka nao Kigali waweze kuinuka. Yitwa Pastor Ngoga Christophe. Naitwa Pastor Ngoga Christophe. Niwe executive pastor wa paruwasi yacu ya Kigali. Ndiye executive pastor wa parokia ya huko Kigali. Yitwa Rubunda Didier. Naitwa Rubunda Didier. Impamvu yari yatinye guhaguruka nuko nubundi yari naha mu kazi no mucuruzi. Sababu alikuwa ameogopa kusimama ni kwa sababu wako huku kwa sababu ya biashara. Ariko yamenye ko turimo turazina hangaha asubika gahunda kugira ngo abanza dutegereze. Lakini amejua kwa tunakuja huku akasimamisha mipango yake ili aweze kutungojea. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Ko muraseka kandi byo muhamuseka ni nkaho tubiziranyeho twese. Mnacheka na kile ambacho mnacheka ni kama tunajuana. Umuntu utarashonje se ko muragira ngo agirina? Mtu ambaye hajakuwa na njaa kwani mnafikiri aweje? Amere nk'abariye komba hiriri n'intuzi. Awe kama wale ambao hawaja. Tunashukuru papa. Turishi. Inyuma hariya yitwa Bisore Askofu. Hapo nyuma anaitwa Askofu. No mudiyakoni ariko akaba n'umuyobozi w'abanyamasengesho kuri paruwase. Yeye ni deacon lakini pia ni kiongozi wa wanamaombi huko kwa parokia. Hanyuma yitwa Ndabunguye Deni, abamuzi bamuzi ku izina rya Manevre. Wanaomjua wanamjua kwa jina la Manevre. Niwe muyobozi wanje aho ashatse konja niho mbangiye. Yeye ndiye kiongozi wangu, akitaka niende papa nitakapoenda hapo. Ndabashimiye by'umwihariko aba batatu, nta kindi cyabazanye, nta kindi cyabakuye Kigali. Nawashukuru hawa watatu, hakuna kingine kimewatoa Kigali. Bishyuye tike kugira ngo baze kubana natwe. Wamelipa nauli ili waje kuwa pamoja nasi. Ndabashimiye mwike hasi. Nawashukuru na muweze kuketi. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Na Mungu awabariki na watendee wema. Ndashima kubwa paruwase ya Mwiki. Nashukuru kwa parokia ya Mwiki yacu ya hano Nairobi, na mubonye umukozi w'Imana Mubogora hamwe na coordinateur. Nimemuona mtumishi wa Mungu Mubogora pamoja na coordinator. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Nagize neza. Mmefanya vema. Hano harimo abana bacu batuye hano i Kigali Nairobi. Hapa kuna watoto wetu ambao wanaishi hapa Nairobi. Tuye hano Nairobi bavuye iriya hakurya harabona bonye hano. Kuna wale ambao wametoka huko. Mungu awabariki sana. Turashima Imana ku barimo baradufasha ku tudeplacer hano na bakora ibindi. Imana ibahe umugisha. Tunawashukuru pia wale ambao wanatusaidia kwa usafiri na wanaofanya mambo mengine. Mungu awabariki sana. Ndashima kubw'itorero duhagazemo. Nashukuru kwa ajili ya kanisa tulilosimama. Mushumba tubihaye agaciro. Mchungaji tunaichukulia kwa dhamani. Hamwe n'abandi mukora n'abashumba ndetse n'abakristo muri rusange. Pamoja na wachungaji wengine mnaofanya pamoja na washirika kwa ujumla. Ndashima kubwo abashumba bandi tuhuriye aha. Shukuru pia kwa wachungaji wengine ambao tumepatana hapa. Harimo abo ndashobora kumenya amazina ariko either sijue jina lakini abonzi namwe mbahaye ikaze. Wale ambao wanajua nanyi pia nawapokea. Ndashima kubwa Pastor Alexis, ndashima kubwa Reverend Munyakazi. Shukuru kwa ajili ya Pastor Alexis pia na Reverend Munyakazi. N'abandi bakozi b'Imana bari hano ba Alexis ba mukozi w'Imana Rwiyereka hamwe na Bagatabazi. Nishimye mwese kubana nawe. Nimeshukuru pia kuwa pamoja na watumishi wa Mungu hao wote. Nimeshukuru sana kuwa pamoja nanyi. By'umwihariko munyemerere nshimire Presida w'abayumbe hano muri Kenya. Kibinafsi wacha niweze kumkaribisha ni kumshukuru kiongozi wa ombezi hapa Kenya hamwe na komite yose pamoja na kamati yote n'abandi bakozi b'Imana mukorana mu kiyumbe. Ndabashimiye cyane. Na watumishi wengine mnaofanya pamoja kwa kazi ya ombezi na washukuru sana. N'abandi bateguye iki giterane numvise barimo ba mutualite ubwo niko nimesikia pia kuna pia kina chairman. That's very great. We really appreciate. Tumeweza kushukuru sana. Iyi si irimo abakozi b'Imana benshi kandi bamavuta menshi cyane. Hii dunia ina watumishi wa Mungu wengi sana na wana mafuta mengi sana. Bazi kuvuga, bafite amashuri
najua kusema, bameze neza, najua kunena, wana masomo wako sawa. kubona ko hari ico twatangamo umusanzu turumva tubinezererewe. Kuona nasi pia kuna mchango tunaweza tukatoa, pia tumeweza kufurahi kwa hayo. Kandi Kenya yaratwishimiye rwose, mfite ama message menshi yatangiye ngira ngo mu byumweru bishize. Kenya nabaga papa baranyandikiye rwose bampa ikaze, n'abandi bantu bamwe simbazi na kuna wengine hata siwajui, lakini walikuwa wananiandikia message wakishukuru. Mwagize neza kuduhesha umugisha. Mmefanya vizuri kwa kuweza kutupa baraka hiyo, mtumishi wa Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Imana ihereze umugisha umukozi w'Imana Ndotira, waririmbye neza. Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu Ndotira, umeimba vizuri. Hari umuntu baza bahagatuti, kuna mtu agatutira kagenegene ibintu akazashikura indagarago n'urwarika ukwese. Analeta vitu huko koricha ariho ngo narangiza, asifanye kile ameitiwa, alafu mujye mushimira abantu nibakora neza. Ashukuru watu wakitenda wema, niko kwiza, hiyo ndiyo vizuri. Mutagira ngo nje gutanga amabwirizi w'abandi, nuko iyo duhagaza kukera ndahabohoje. Sasa nikisimama hapa tayari nimeshapafanya kuwa huru, ntabwo ndi buhakinishe, ariko umushumba hageze hose abari umushumba nyine w'abakristo bose. Sitachezesha, lakini mchungaji pahali amefika tayari ni mchungaji wa Wakristo wote. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Turi hano dushobora gutaha icumweru gitaha, tunaweza tukarudi wiki itakayokuja. Twizeye ko Imana izakomeza kubana natwe kandi namwe tukabana neza. Tunatumai Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi, nanyi pia mtaendelea kuwa pamoja nasi vizuri. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote kwenda mbinguni. Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote kwenda mbinguni. Bahari na mawimbi na upepo wavuma, we utuongoze Bwana, we tuvuke ngambo. Bahari na mawimbi squapo munde de varize negre de garia chaque jova garia vise de zovararie. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda, we uko nukwerekana yo kwidukunda. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda, we uko nukwerekana yo kwidukunda. Uruhare rwacu, uruhare rwanje nawe muri iki gihe, hari uruhare rwanje, kunayo jukumu yangu, hari uruhare rwawe, na pia kuna jukumu lako muri iki gihe kwa wakati kama na huu. Muvuge ngo amen. Sema amen. Sema haleluya. Haleluya. Hari ico wakora, hari ico nakora. Kuna kile unaweza ukafanya, kunacho pia naweza nikafanya. Ubundi hari ico bita mu Cyongereza divine purposes. Kuna kile wanaita ni lengo la kimbingu. Umuntu kugira ngo abe muri isi atabayeho ubuzima bwa routine, mtu ili aishi dunia hii bila kuwa kwa maisha ambayo hayana lengo. Ni Cornel Kadume. Turishimye afande kubana nawe. Tumefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Ukumureba isi hari abantu bayibaye mu buzima bwo kuji ibintu bihabije gusa. Hivi mkiona dunia hii kuna watu ambao wanaenda pahali nyakati zinawapeleka.
hari abantu bameze nk'umuzigo uri mu modoka, iyi modoka igiye niyo nabo bazabashya. Kuna watu wanakaa kama mzigo ulioko garini, gari pahali inaelekea ndipo nao pia wanaelekea. Bakabaho imyaka 100, Naishi miaka 100, ariko nta kintu na kimwe lakini hakuna hata kitu kimoja arakora kijanye n'ico yaremewe kugira ngo akore kwisi, ambacho amefanya ili aweze kufanya kulingana na lengo lake kuweko duniani. Mureke mbabwize ukuri, Tani waambie ukweli, ibyago bibaho mwisi, matatizo uweko duniani, ariko nta vyago nko kuruha aho udakenewe. lakini hakuna matatizo kama vile kuchoka pahali ambapo utakikani. Kuruha ukaruha, ugakora ukaruha, Kuchoka ariko na ukaruha kandi wakora ibyiza. Ntimugire ngo nugukora nabi. Sidhani ni kutenda mabaya. Hari ukuntu wokora ibintu byiza, Kuna vile unaweza ukatenda vitu vizuri, ariko ukabikorera hatariho, lakini unafanyia pahali ambapo hakufai. Twaje mwisi dupakiye. Tumekuja duniani tukiwa na vitu. Ukumubona kakabwate kangana buri Hivi kama hivi mnavyoona kikapo hiki, niko umuntu ameze. ndivyo mtu alivyo. Imana izibanze kamufungura itaramwohereza mwisi. Mungu kwanza anamfungua kabla amutume duniani. Biblia iravuga ngo nakumenye ntaragira gute. Biblia inasema nimekujua kabla nifanyeje. Nukuvuga ngo mbere yuko umuntu aremwa, Imana ibibanze ikamumenya, yarangiza ikamupakira, 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 yarangiza igafunga neza ni gufuri, yarangiza ikohereza mwisi. Kabla mtu aumbwe, Mungu kwanza anamuweka vitu, alafu ndipo anamtuma duniani. Nico gituma Pawulo yavuze ngo turabe Imana yaremye ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi ngo iyo mirimo Imana yayiteguye kera. Ndipo Paulo akasema Mungu akatuumba na akitumbia kazi njema, na ameweza kuziumba huko zamani ndani ya Yesu Kristo. Iyo mirimo Imana yaduteguriye, Hizo kazi Mungu ametuandalia, yaduhaye ubushobozi bwo kuza kuyikora. Ametupa hata uwezo ya kuja kufanya. Ariko kuza kuyikora ntibihagije, Lakini kuja kufanya haijatosha. Birasaba kugira ngo umenye ico bita destiny helpers, abantu mugomba gufatanya gukora ico Imana yakuremeye. Unafaa kujua wale ambao mtaambatana kuweza kufanya kile ambacho Mungu amekuumbia. Ntabwo ndutirari kuririmba iyo nta muntu uhakora kuri keyboard hariya ngo bigende neza nguko byagenze. Ndutirahange imba na iwe sawa kama hakuna mtu ambaye anapiga keyboard na iwe sawa kama vile imeenda sawa. N'urugero nshaka kuba. Huo ni mfano ambao nataka kuwapa. Nta muntu Imana yaremye itamuremeye abagomba kumufasha, kandi nta muntu Imana yaremye itamuremeye kugira abafasha. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuumba bila kuona watu ambao watamsaidia, na hakuna mtu ambaye Mungu ameumba bila kuwa na wale ambao watawasaidia. Umuntu yaje gukora ibintu biri specific, ariko ivyo waje gukora ugomba kugira abo mubikorana, ukagira uburyo bwiza ubikora, ukagira n'ahantu Imana yashatse kubikorera. Abantu bafite nimero zanje bashobora kubona status yanjye. Navuze ngo igikomeye icagaciro suko uje hari ivy'agaciro, icagaciro nukubaho ukenewe aho Imana gushaka. Ya dhamani si kuwa na vitu za dhamani, bali ni kuwa pahali ambapo unatakikana, pahali Mungu anataka uweko. Hari abantu bari gukora neza, Kuna watu ambao wanatenda wema, ariko baheba korera hatari, lakini wanafanyia pahali ambapo hakufai. baheba korana n'abatari, Wanafanya pamoja na wale ambao hawafai, bakabikora no mu buryo butari, na wanafanya hata kwa namna ambayo haifai, bakabikora n'igihe kitari, na wanafanya hata kwa wakati ambao haufai. Kugira ngo ubeho ubuzima butari routine, ugomba kuba ufite amakuru ahagije kuri co bita divine purposes zirindwi, intego zirindwi. Kubaho kwawe kugomba kuba kuyobowe n'izo ntego ko ari zirindwi. Ili usiwe maisha ambayo ni ya kutangatanga, lazima ujue lengo 7 za kimungu. Hizo lengo lazima uzijue. Intego ya mbere ni ukumenya icyo Imana yakuremeye kuza mu isi gukora. Lengo la kwanza ni kujua kile Mungu amekuumbia kuja duniani kuweza kufanya. Ntabwo waje uje uri nk'ingunguru iri mu busa, hari ico wazaniye isi. Hujakuja kama vile tanki ambayo haina kitu. Kuna kile umekuja duniani. Intego ya kabiri ukwiye kumenya intego
Imana yaremeye umuryango wawe. Nimba uri umugabo washatse, kuki muri miliyari zituye isi wahisemo umukobwa umwe w'inyawarimba, wo kugihuha, wo mu Rugezi, wahehe, w'igasanga, w'ibuvira, w'ibukavu, wa hano Kasarani, wahehe, akaba ari umuhitamo? Kuratekereza ngo byaraje gusa. Ukwiye kubuza impamvu Imana yaguhuje niwe yaguhuje nawe. Unafaa kuwa unajua pia lengo la familia yako. Yule Mungu amekuunganisha nawe, ujue lengo lako kwa hapo. Sivyo gusa, ukwiye kumenya n'impamvu Imana yaguhaye abana yaguhaye. Iyo ni second divine purpose. Ntabwo urera umwana ngo uzumurera nk'uwanje, ng'umwana wanje ngo gikobwa ciza, gihungu ciza. Wewe ufite isombe kumenya ubona umwana wowe. Imana nizitanga umwana. Ukwiye kumenya impamvu Imana yaguhaye uwo mwana yaguhaye. Unafaa pia kujua lengo la Mungu kukupa mtoto huo, ujue kwa nini Mungu amekupa mtoto huo. Buri wese, kila mmoja, nimba ufite umunani ugomba kumenya ico baje bazanye. Kama una 8 lazima ujue kile wamekuja nacho. Ubundi umwana agira ibintu bibiri, agira ikimuzanya akagira n'icazanya. Mtoto ana mambo mawili, kuna kile kimemleta na kuna yale ameleta pia. Umwana bafite ico yajazanye yikoreye. Mtoto kuna kile amekuja akibeba, ariko abaza aje afite n'impamvu imuzanye, lakini pia ana lengo limemleta hapa. Ana yamenye ko icazanye Samuel ari kuwumutambye amujana mu kanisa. Ana amejua kilicholeta Samuel ni kuwa kuhani, akambeba kanisani. Muhezi Imana cyo muzamu yibe. Atukuzwe milele. Sema amen. Atukuzwe. Kubyara umwana gusa ngo uruva ngo je mfite abahungu 7, uwo bagira 7 bakaja muri mayi ari hayica abantu. Wewe unaweza ukazaa watoto 7 na unakuwa na wao na wasikuwe na manufaa, na umezaa hao 7. Ariko hari uwo byara umukobwa umwe, lakini kuna yule anaweza kuzaa binti moja, akabyara Esther uzacungura ubwoko, na anazaa Esther ambaye atakuja kusaidia taifa. Kubiriki. Kwa nini? Kuko yarezwe agategurwa bijanye na divine purpose. Kwa sababu ameweza kuandaliwa kama vile lengo la kimungu. Intego ya gatatu kuye kumenya impamvu wavutse aho wavutse n'impamvu washatse aho washatse. Lengo pia ni kujua pahali umezaliwa, kwa nini umezaliwa hapo na kwa nini umeolewa hapo. Nta muntu ntabwo Imana yo hitamo kuvuka ahantu ntacu ikohereje kuja kuhakora. Mungu hawezi kubali uzaliwe pahali na haja kutuma hapo uweze kufanya kitu. Ibi muri mukumva ngo je ngo ntabukwe bw'umuryango ngo nkibamo ngo nta kintu wabana kimwe cy'umuryango ngo bari ngo no kurubuga ngo sinza ngoma ngo ndaje ngo ndakuvuga iki kurubuga urwaye indwara nishe mu mutwe. Huyo ambaye anasema mimi hata kwa harusi siwezi kuja jamii, hata group siwezi kuandika, huyo mtu ana tatizo kichwani. Nta muntu Imana yokoresha. Hakuna mtu ambaye Mungu anaweza akamtumia hanze y'umuryango, nje ya jamii. Uhera mu muryango, unaanzia kwa jamii. Kuri sonanyo kuri bashake baba ari abarozi, kwa baba yako na mama yako, hata wawe wachawi. You have to. Lazima uwe hapo. Niki ni nini? Ibibazo birimo ni ibi ugomba kubikora wiki. Matatizo yaliyomo ni yapi? Unafaa kufanya nini? Kandi si wowe ubikora, na si wewe unafanya. Ukora uruhare rwawe, Imana igahera kuri rwa ruhare rwawe igakora ibisigaye. Wewe utaweka mchango wako, alafu Mungu aanzie kwa mchango wako afanye yaliyobaki. Intego ya 4. Lengo la 4. Ugomba kumenya intego yihariye y'itorero ryawe. Unafaa kujua lengo la kibinafsi la kanisa lako. Iyo utazi impamvu ikubesheje mu rusengero, usipojua sababu ya kukaa kanisani, uvanwamo n'ikibonetse cyose, utatolewa na kinacho kuja chote. Ariko yuzi impamvu itumye uba mu rusengero urimo. Lakini ukijua lengo ya kipekee lile kufanya ukae kanisani humo, iyo bikomeye ubona impamvu zo kuryikomerezamo. Ikiwa magumu unapata sababu za kuweza kuendelea kukaa hapo. N'urugambi yo ruje uravuga ngo uruje runshaka, nimba urugamba ruje rushaka itorero ryanje kabanzi ko ariya nta mugabo uzuryama urugo rwatewe. Hakuna mume ambaye anaweza kalala vita ikiwa nyumbani. Vita ikija kanisani, unajua hizo vita zimekukujia kama mwanamemba wa kanisa. Iyo haje impamvu zo kubaka uravuga uti nta usigana mu kwiwe. Kukija mambo ya kujenga utasema hakuna mtu ambaye anaweza akakaa kiwa ni kwake. Uko hari abantu ibintu byose byakoze ngo ni kanisa ryiza rimeze gutya mwubatse ry'abantu batagira akazi bagerageza gupfundikanya bahambiranye urwarika n'ingata bakazingazinga, ariko mu kubaka kanisa rimeze gutya uko hari abantu batigeze bakora abe n'ikintu na kimwe bazavuga umusanzu ngo nta mafaranga hari, ngo umuntu wagazunyoreza amafaranga hari
ambao umepita tayari tuko kwa mwaka huu wa 2024. Intego ya karindwi, Lengo la 7, ukamenya umugambi w'Imana mu kinyejana cawe. unajua lengo la Mungu kwa karne yako, Mwisi yose, kwa dunia nzima. uko hari impamvu twavutse muri iki gihe, Kuna hari impamvu turiho muri iki gihe. Kuna sababu iliyofanya tuzaliwe karne hii na kuna sababu ya kuweko pale. Ivyo bintu birindwi nimba utabigiraho amakuru, Hizo vitu 7 kama huna habari kwa hizo, uri umuzigo uri muri remorke ihajije. wewe ni kama vile mfu ambaye hajui anaelekea. Kuraririmba, kurasirimba, Unaimba, unacheza. uri umuzigo uri ahantu muri sterne, uri mu container, kurasirimbira umwe. Wewe ni kama nushaka ubuha uhanura, kurahanurira umwe. wewe hata utabiri unatabiri kama mzigo ulioko humo. Buriya mfite imbunda, Nikiwa na silaha, adui akabara, adui naye ako hapa kaba mpaye ndasa, na mimi na shuti hapa. habe nubwo noba ndi ntwari guta, Hata niwe shujaa kiasi gani, ntaco bimariye kubera ko nderekeza imbunda aho umwanza adaherere. haita ni faidi kwa sababu mimi naelekeza silaha pahali ambapo adui hayuko. Hari abantu bari mu kurasa mu buzima bwabo, amasasu yabo bayamariye mu kirere bateba gusa, kandi bazi ngo nabakozi b'Imana zamagarara ngo ndi apotre, ngo kandi ngo nizoza mu impamagara ngo mukaza muvyibagirwa. Na kuna watu ambao wanashuti ambapo hakufai, na ni mtumishi wa Mungu anadhania yeye anasema ni apostle, mkiniita hata msisahau jina hilo. Hari umwene data nasuhuje ejo bundi, turaho yiwe. Kuna ndugu nimemsalimia, habari ndugu. Mvuga mu izina rye. Sema Ngo wibagiwe. Nimesahau. Nibagiwe iki? Nimesahau nini? Sorry ngaho ni munyibutse. Sorry, mnikumbushe. Usigaye nitwa Revera. Naitwa Reverend. Mumbabarire sinari navyibutse. Uniwie radhi, sikuwa nimekumbuka. Tawe Revera izageza mu ijuru. Hakuna yule ambaye Reverend atamfikisha mbingu. Abakurikiye intego, Waliofuata lengo, bahe bakorera mu ntego, wanaotumika kwenye lengo, bari muri Kristo, walioko ndani ya Kristo, kuko niwe nzira, kwa sababu ndiye njia, niwe kuri, ndiye ukweli niwe bugingo. na ndiye uzima. Ntawuzagera kwa Satani wowe. Hakuna atakayefika kwa babake bila kupita yeye. Igihugu cacu Nchi yetu kirimo mugiga, imo maugonjwa. igihugu cacu ca Kongo, Nchi yetu ya Kongo kirimo mugiga, imo maugonjwa. kandi ko turavuga Kongo, ariko ga Kongo ta isama magara rigeze umuntu ngo azagira yiwe, niko bavuze. Harya siko bavuze? Tunasema Kongo kwa ujumla. Imana itabare Kongo, Mungu asaidie nchi ya Kongo. Imana itabare igihugu ca Kongo. Mungu asaidie nchi ya Kongo. Ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge Kabila letu la Wanyamulenge burimo mugiga, imo maugonjwa, kandi mugiga imaze imyaka myinshi tunika, na maugonjwa imemaliza siku nyingi kituangamiza. Imyaka 60 irashize Abanyamulenge bapfa. Miaka 60 imeisha Wanyamulenge wakifa. Kuva kuri Murere muri 64 tangu 64 ko turapfa na bugingo no tunakufa hadi wa leo. Kongo yose, Kongo nzima imaze imyaka 28 ari urusasu gusa. Imemaliza miaka 28 ikiwa tu ni malisasi. Kuva 2017 kugeza none hashize imyaka ngaho. Tangu mwaka wa 2017 hadi wa leo imemaliza miaka ngapi? Ni imyaka 8. Karibu miaka 7. Imyaka 7 irashize. Miaka 7 imeisha. Amatorero amwe yarabaye imisaka, amatayo yarakinze, makanisa yakiwa yamefungwa, abantu batekeye ahantu mu dukono ninga kurya kwa gashuku, batekeye mu isogo. Abantu bamwe ngabo bari ku mugeti, abandi ngo bari mu Minembwe, abandi ngo ni handi ari. Watu wamoja wamewekwa Minembwe, wengine wako hapa, wengine wako hapa. Na Mikenke gari ni mu nkambi. Mikenke huko umuntu uri mu Mikenke uvuga hari ni kimwe nuri na Kivale. Huyo ni karibu kama mtu ambaye yuko na Kivale. Urebe Minembwe, Mikenke, ku mugeti na Rurambo abantu bake ni Bubembe. Rurambo pia na huko Bubembe. Abantu barahunze bararuhunga, watu wamekimbia wakakimbia barahunga, abashumba
abashumba barahunga basiga intama, wachungaji wakakimbia hata wakaziacha kondoo. ariko dufite ibibazo ye. Lakini tuna matatizo ndugu. Nimuvuge ngo Imana dutabara. Semeni Mungu atusaidie. Nta kwezi kubusa. Hakuna mwezi wa bure. Hagomba kugira umuntu upfa. Lazima kuwe na mtu atakayekufa. Utishwe n'umubemba azishwa n'umufurere, udahutwishwe n'umufurere azishwa n'umunyindu, utishwe n'umunyindu azishwa n'abandi, utishwe na runaka azishwa n'abandi, utishwe n'abandi bazishwa n'abanyamurenge. Twese ni sakwe gusa, ni igisakwe, ni igicucume abantu, urupfu gusa, urupfu gusa, urupfu gusa, urupfu gusa. Imyaka 7 irashize turi siple. Miaka 7 imeisha tukiwa tunauawa usiku na mchana. Ibi byose harico byakoze. Haya yote sikiliza kile imefanya. Byatumye abantu batakaza icizere. Imefanya watu waweze kutupa tumaini, kupoteza tumaini. Ico ni cambere cabaye. Hilo ni la kwanza limekuwa. Ukumureba abantu harimo dufitemwe abakire benshi cyane. Hivi mnaona tuna matajiri wengi sana. Hari abantu b'abanyamurenge bafite amafaranga menshi. Kuna watu wanyamulenge ambao wana pesa nyingi zaidi. Ariko nta cizere bafite. Lakini hawana tumaini. Hawana. Icyakabiri cabaye. Pili ambayo imekuwa. Twarangajwe. Tumeweza kukimbizwa kabisa. Twarangajwe. Tumekimbizwa. Nagiye mu Bubirigi ahantu bita Genk. Nimeenda huko Belgiji pale kunaitwa Genk. Pasanga umuhungu w'umunyamurenge uhagaze ku muhanda. Kapata kijana mnyamulenge ambaye amesimama barabarani. Ndamureba. Akamwangalia. Uyu muntu si umunyamurenge? Je, huyu mtu si mnyamulenge? Ngira umuntu wari untwaye ndihagarara mbanza mvugisha umuntu. Nikamwambia mtu aliyekuwa akinibeba, simama kwanza niongee na mtu huu. Yewe! Kasema ndugu. Arahindukira. Akageuka. Twebwe kubera za social media baba batuzi. Kwa sababu sisi ya social media wanatujua. Araturikararira. Akalia. Ndamwase urijijwe ni. Nikamuuliza, je, umelia kwa nini? Arambwira ngo yaza tekereza. Akasema alikuwa anafikiria. Ngo areba umunaniro afite. Twahuyana. Yarananiwe bene uyu munaniro. Alikuwa amechoka kabisa. Nk'umuntu wiri waca imifureje. Kama mtu alishinda akichimba mifereji. Dasi ubahano ngwe. Kasema, je, unaishi hapa? Akasema yes. Byagenze gute? Imekuwaje? Nabanje mu Budage biranga, mu Holande biranga. Nani kakata? None ndi hano naje kugerageza ngo ndebe ko nobone byango. Sasa nimekuja kujaribu hapa Belgiji nione kama ninaweza nikapata hata vitambulisho. Ukunasiza abana n'umugore. Nimeacha watoto pia na mke. Ubana nani? Unakaa na nani? Ugati mbana nani? Hano no bana nani? Hapa ninaweza nikakaa na nani? Mwongere mu Buholandi. Nilipofika huko Uholanzi ndare nikaangalia. Mwabantu twarangajwe. Tumekimbizwa. Ibihe byaratwangaje. Nyakati zimetukimbiza. Kandi ndabarahiye. Na ninawaambia ukweli. Timuona ari amazu muza murangiza Burayi no muri Amerika. Si mnaona hizo nyumba mnazoziona Ulaya na Marekani? Nta munezero uba. Hamna hata furaha kidogo. Habe nuwo kwicara munsi y'igiti akarya icoco ryonyine. Hata mtu akae chini ya icoco ryiwaba karirya akaryama anakula na kulala. Afite inka zibiri akiwa na ngombe 2. Imwe ari umusunga indi haka ategereje ko izovyara. Akingojea iweze kujifungua. Ararusha agaciro umuntu uryanye muri etage muri Amerika. Anamzidi dhamani kubwa mtu ambaye amekaa huko gorofani Marekani. Twarangajwe. Tumekimbizwa kabisa. Mwongere muvuge ngo Imana dutabara. Semeni Mungu atusaidie. Yeme mwabivuze ngo Imana dutabara. Simseme Mungu atusaidie. Kindi ca gatatu catubayo. Ya tatu ambayo imetufikia. Ibi vyatuzaniye uruzerero. Hii imetuletea kutangatanga. Urimo kumva umuntu ngo ari Michigan. Unasikia mtu yuko Michigan. Bwacu kumva ngo ageze Arizona. Unasikia amefika Arizona. Arizona ngo ibintu byaho ngo byagenze nabo kumva ngo ari Missouri. Ukisikia Arizona unasikia tena ameenda Missouri. Yagere ngo hasiga haba imbeho nyinshi ngo ageze Texas. Anasema pia kuna baridi nyingi anaenda Texas. Yagera Texas ngo akazi kaho ngo gahemba make. Akifika Texas anasema kazi inalipa kidogo. Ngo agiye North Dakota.
anaenda huko kwingine pia. yagera North Dakota ngo byanze, Akifika huko anasema ni kama imekataa. bwaca nyuma y'imyaka 2 usigaye yubahehe ngo Carolina. Baada ya miaka 7 unamuuliza uko wapi, anasema nakaa Carolina. Finalema ubahehe ni hehe utaba. Mwisho uko wapi na ni wapi ambapo huko? Nasanze Burayi. Nimepata Ulaya. Barambwira ngo abantu baho bari baragiye banyuze hano muri Kenya cyangwa banyuze ahandi ama wampitia mahali pengine. Bapfuye kubona ibyangombwa. Ureba umuntu akamara imyaka y'ubuhunzi hano muri Kenya 10, mtu anamaliza miaka 10 hapa ya ukimbizi, akamara 5 i Buraya hashaka utwangombwa akamugeza muri Amerika. Huko Ulaya amba anatafuta vitambulisho bapfa kumuha kangombwa akamugeza muri Amerika. Wakimpa kitambulisho kumpeleka Marekani kamayurira na anapanda, yashikaga akajugunya bya bindi byose. Akifika anatupa hizo zote, ngo agiye gusubira yidekarare bushasha, anaenda tena aweze kujisajilisha upya. Turavukana twese, sote tunazaliwa pamoja. Ibi mbaye mvuga murabizi. Haya nasema mnajua. Kubiriki. Kwa nini? Ikindi cyabaye, kingine ambacho kimefanyika, twababajwe imibabaro y'ubwoko bwose bubaho. Tumeweza kuhuzunika dhiki yote ya mataifa yote ambayo yapo. Ubundi imibabaro yose yo kwisi, dhiki zote za dunia igira inkomoko 3. Ina chemchem 3. Inkomoko ya mbere y'umubabaro, chemchem ya kwanza ya huzuni, na karengana, ni kuzihakiwa. Abanyamurenge twararenganye. Tumeweza kuzihakiwa. Twararenganye kugeza ubwo ushobora kwibaza ngo ese ibi bintu nibi. Tumejiuliza hizi vitu zimekuja kwa nini? Inkomoko ya kabiri y'umubabaro, ya pili ambayo inaleta huzuni, ni ubukene, ni umaskini. Mwari muzi ko hari umugabo w'umunyamurenge urwara bwaki. Abagabo, umugabo w'umusaza w'imfura ngo arwaye bwaki, yabyimbye amaguru ninda ngo arwaye bwaki. Mlikuwa mnajua kuna mzee wa Mnyamlenga ambaye angeliugua kwa shoko. Hari imiryango tuzi yari ifite inka za magana, uno munsi wa none ntibafite habe niyo kureza magana. Kuna jamii ambayo tulikuwa tunajua walikuwa na ng'ombe mingi sana, lakini kwa sasa hata hawana moja. Iyo ni inkomoko ya kabiri y'imibabaro. Hiyo ni chemchemu ya pili ya dhiki. Inkomoko ya gatatu y'umubabaro ni ugupfusha. Chemchemu nyingine ya tatu ya huzuni ni kufiwa. Twarapfushije haba n'ubunyine ko turafa. Tumefiwa, hata sasa tunafiwa. Ntibaherutse gusoza ikiriyo cy'umupolisi waguye Kinshasa. Kuri yakoze amefanya nini? Niki yari yakoze uyu muntu? Alikuwa amefanya nini mtu huyo? Bamusanze se muri Twirwaneho. Wamempata huko Twirwaneho. Bamusanze muri Gumino. Wamempata Gumino. Bamusanze. Wamempata wapi? Yarari. Alikuwa wapi? Umuntu wari mu kazi ka leta. Mtu ambaye alikuwa kwa kazi ya serikali. Kuri yaziziki. Kwani amekufa kwa ajili ya nini? Ikindi cyabaye, indiriro z'amarira zarashitse ku maso yacu kandi zihora zitonyangamwe amarira, kuko buri kwezi buri munsi ni umunsi w'inkurumbi z'abacu bapfa kandi bato, batishwe n'indwara, batishwe n'urupfu rusanzwe, bishwe n'akarengane. Kingine ambacho kimetukujia ni machozi ya kila siku. Tunalia kila siku tukisikia vifo za ndugu zetu wadogo ambao wanakufa kwa ajili ya vita hizo. Ikindi cyabaye, kingine ambacho kimefanyika, twaratutswe ko turatukwa, tunatusiwa, kandi abantu badutuka, na watu ambao wanatutusi badutukira igihe bashatse, bakadutuka ibitutsi bashatse, bakadutuka mu buryo bashatse, kandi ibyo byose bakabikora ntibahanwe, ahubwo wadututse neza, wadututse cyane akagirwa intwari. Wanatutusi hadi waleo wanatutusi kila wakati, na yule ambaye ametutusi anasifiwa na anafanywa kuwa shujaa. Timuone uku hari abantu bavuga ngo nibagire vuba, urumva hari uku. Kuna watu sahi wanasema fanya haraka. Iyi mibabaro dufite, hizi dhiki ambazo tunazo, ikwiye gutuma abantu barara bicaye, inafaa kufanya watu walale wakiketi, bakaryama hasi, wanalala chini, nivu tukambara ibigune, kwenye majivu tunavaa mavazi ya kuchakaa. Kandi ibi bintu byose byatubayeho n'ibindi ntavuze na hayo yote ambayo nimesema na mengine ambayo sijayasema ntibigiye gushira, haipo karibu kuisha.
keretse nitwita kuri ibi bintu ngiye kuvuga. Either tukijali vitu hizi ambazo nataka kusema. Impamvu ya mbere ibi bintu bishobora kudashira. Sababu ya kwanza ya vitu hizi kutoisha. Abantu berekeye Imana iterekeye. Watu wanaelekea pahali Mungu hajaelekea. Nigeze gutwarwa n'umutaximene hano w'umunyakenya. Nimewahi kubebwa na mtu ambaye amenibeba kwa gari. Ankuye muri parke ya hanga Nairobi. Amenitoa huko Nairobi. Nairobi National Park. Huko Nairobi National Park. Arambwira ngo afite umugore wa kabiri. Akasema na mke wa pili. Ngo niko na mke wa pili wa Mkongo. Afite umugore wa kabiri Mkongomani. Ese umeze ute? Akoje? Waramutwaye ngwi. Umembeba? Yes. He, atoya abi wabo anakaa kwao, azaza umunsi ushaka, anakuja wakati mimi ninavyotaka. W'umunyamurenge ngwi. Wa Mnyamulenge, yes. Ni umugore ngoya? Ni mke la. Ngo ni umukobwa? Ni binti. Ati n'ubu twararanye. Hadi leo tumelala na yeye. Namaze nibuka isahani y'umusha. Nikakumbuka nibuka nikakumbuka ko no koza isahani y'umusha na hata kuosha masahani huko byasabaga umuntu utagira ineneza. Ingelifaa mtu ambaye none bigeza ahantu, kwa sasa imefika pahali, bigeza ahantu, imefika pahali amaze twaza tuja gusenga, abantu tukenda kuomba, abantu bakazama twara amaboko nk'inkoko zitaze, watu wanapeleka mikono namna hii. Imana irabizi, Mungu anajua. Ndakaza amagenda nk'inka ya mahembe manini. Ntabwo ikini cyo gusenga. Hii ni wakati wa kuomba. Apana gusenga twisengeshe. Si kuomba tukijombe. La. Ni igihe cyo gusenga. Ni kuomba. Kumavi akaroha kabera nko kumavi ihene tugapfukama. Paka magoti inakaa kama ya mbuzi. Ugapfuka mukaruha, ukicara ukaruhuka rya mukaruha, ukagenda genda unachoka, unatembea mpaka unachoka. Yes. No. Sasa numva ngize nk'amatsiko ndese nikasikia nimesikia shauku, nikamuuliza je, twakundanye cyane, tulikuwa tumependana sana, namuhaye na kapurboire, nilikuwa hata nilikuwa nimempa tip, kwara abantu bataza baheza na kinyozi akantu are kuna watu ni jana bazabogoshera ni 100 wananyoa 200 ntarenzeho haba nakantu ngo vuga TV na simpe hata kakitu apitishe. Kirazira umuntu ndakataziwe, uri umukozi w'Imana, umuntu ndakakogoshe ngo buri kintu reza, mtu asikunyoe alafu ukose kitu ya kumshukuru na umuntu ukagure screen protector ngo nurangiza ubura kantu urengereza umuntu. Usimnulie mtu screen protector alafu umwache usimuongezee. Niba udafite n'amafaranga, kama hata una pesa, mutagira ngo kunda vuga gucyo kubera yuko yenda ashobora kubona kondeza. Niba udafite n'amafaranga, kama una pesa, uzumubwira ijambo ryiza, mwambie neno hata ambalo ni tamu nzuri, naryo se ni igiciro, nalo pia ni ya kununua. Mubwira uti Imana kugirira neza, umwambie Mungu akubariki sana, akutendee wema. Anyereka ifoto ye, akanionyesha picha yake, ndeba umukobwa w'imisaya miremire, nikaangalia binti huyo, kamwangalia binti mdogo miaka 22, miaka 22, dare kaangalia. Mureke mbabwire, tani waambie, turi mu kuvuga ku ndimi, tunasema kwa ndimi, turi mu guhanura, tunatabiri. Dufite amakanisa arimo abantu benshi, tuna makanisa ambayo yana watu wengi, ariko lakini iyo nitegereje, nikiangalia, ndi mukubona dushobora kuba twerekeye, naona tunaelekea, twerekeye Imana yerekeye ahantu natwe twerekeye, Mungu ameelekea na kama huku sisi pia tumegeuka tumeelekea na huku. Ni ukuri kweli. Ico kintu kita ariko muza buhanuzi igihe bwaziye ngo Kadeza na Sepeza mwicare hasi. Unajua unabii wakati umekuja Kadeza pia na Sepaki muweze kukaa chini. Unajua unabii niki ni lini? Sepaki fitiki, Sepaki ina nini? Kadesa fitiki, Kadesa pia ina nini? Bafitiki wana nini? Ikiye kintu gihari batokwicara ngo biyunge, ambao haiwezi wafanya wakae haba iki kumekuwa na nini?
Imana wadutabaraga mu minsi ya kera na none uzaturengera tusaidia wakati wa zamani na sasa pia utusaidie wakati huu. Ikibazo cha kabiri mbabwira gituma jewe mbona ibi bintu bishobora kutarangira. Tatizo pia la pili ambalo mimi ninanifanya kuona vitu hizi hazitaisha. Twavuza amasengesho. Tumesema maombi, twibesha ko twasenze. Na tukajidanganya kwa tumeomba. Ni munyuve. Sikiliza vizuri. Kuvuga amasengesho kusema maombi no gusenga biratandukanye. Na kuomba ni vitu mbili tofauti. Hari ico bita kuvuga amasengesho. Kuna kile wanasema kusema maombi, hakaba no gusenga. Na kuna pia kuomba. Ngugiye gusenga, naenda kuomba. Mwikindu kizoha ngo mucite. Kitu ambacho kitakuwa mngojee. Afite inkweto irimo amabuye n'umupfuye aho ngo hari ikintu ngo kandi kuna kitu ngo mwabagore ngo hano harimo ikibwana ngo mwipange neza hapa hari ikibwana hapa mjipange vizuri kuna kitu hapa ko mwarago wabakeshuru lakini mmesumbuka hamana ngo mwipange neza jipangeni vizuri ngo doruko bazame ona vile walivyo ikibwana uko ikibwana kiri mu mpande z'abagore nico kibazo dufite abanyamurenge. Je, kwani hizo vitu ambazo zipo kwenye ndo zinaleta tatizo kwa Wanyamulenge? Ikibwana twotanga haleluya imwe kikamufira mu maboko akaburiyo yere. Tunaweza tukashauti haleluya moja na inakufa hapo mikononi mwake. Cyangwa kikamurya ama imume. Shangera ya rafigewa. Uko hari coba gihiye muri aka kanya. Maybe saa hii kuna kile kimechomeka. Marishime. Mungu apewe sifa. Umuntu umwegeranye mubwire ngo dufite Imana. Mtu ambaye niko karibu naye mwambie tuna Mungu. Zamuri ibiganza by'Imana. Acha mikono tupe Bwana. Wavugiriza Imana karuri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Kubera ukuntu nkunda amasengesho kwa sababu ya vile napenda maombi nabonye n'umusaruro wayo na nimeona mazao yake nzanyageraho nkumva ko mbaye active nikiafikia nasikia nimekuwa activate. Uriya pastor Munyakazi twarasenga huyo pastor tumeomba na yeye umunsi umwe twigeze kuja gusenga ahantu moja tumeenda kuomba pahali porini intozi zitwurira mu myenda na tukaweza kukuliwa na twawe twadusenga intozi ziratwurira siafu zikatukula twatasha amahuzu yose tuyafite mu maboko guri tumeenda tukiwa na mavazi mikononi hivi. Imanishi Mungu apewe sifa. Ntabwo kuvuga amasengesho byotanga umusaruro. Kusema maombi haiwezi kuleta mazao. Ukoze gusenga nivyo byotanga umusaruro. Lakini kuomba tu ndio inaweza ikaleta mazao. Ntabwo amasengesho si maombi ari jeti ya ila nous avons. Si kusema hivi na hivi. Oya? La. Nukuja kugise. Ni kwenda ukiwa na mzigo. Ukaja kugise ukababara ukaja kugise unahuzunika ukicara hasi unakaa chini ukaja kugise unasikia mzigo ukavuga ngo Mana unasema Mungu urabizi unajua tabara utusaidie ukumeze siko ngomba kuba si hivi ningelifaa kuwa niki narakunani ni nini kwani nimekushinda. Ntabwo baza batangira amasengesho ngo baje mu mazima ngo Mana we ngo uri uburozi bw'abanyamurenge bwaduteje ibibazo. Hawanzi maombi alafu waanze kulalamika na kusema ona uchawi huu ambao umetuletea matatizo. La. Banza urebe uburozi bwawe wewe. Angalia kwanza uchawi ulio ndani yako. Imba nta kantu ufite reba kanwa kawe uvugetse ko nta gihe kumfite nkenyereyeho cyangwa kiri mu mufuko akanwa kanje si uburozi bwo. Mbona sina irizi katika mfuko wangu lakini kinywa yangu si pia ni uchawi. Kariri imbere y'Imana. Unali mbele za Mungu. Imbabazi z'Imana zikakuza. Rehema za Mungu zinakuja juu yako. Nyuma yaho baadaye ya hapo ukumva umutwaro w'ubwoko bwawe n'igihugu cyawe. Sasa unasikia mzigo wa kabila lako pia na taifa lako. Ukabona uko mumeze unaona vile mlivyo warangiza ukabona ukundi mwagombye kuba alafu sasa unaangalia vile mngelifaa kuwa no kwa kundi mwagombaga kuba mumeze vile mngelikuwa kukamera nkinda ufite kinda iri mu nda yawe sasa inakaa ni kama vile mimba ambayo inakaa ndani yako no ugatangira igise cambere kugeza ku 10 kugeza ubyaye uchungu wa kwanza mpaka wa 10 sasa mpaka unazaa. Ntabwo ari ba bantu Imana izivuga ngo gahunda ya Busia si wale watu ambao Mungu anasema mpango wa Busia
ngo ya nguri mureke twizere La, wacha tuamini. ngo umuntu umwe nahagarare muri ya nguni nguri nahagarare hari hapo mwingine hapo. ngo none se ngo kwizera ngo gushobora ibintu byose. Alafu imani na abagabo ngo namwe ni muzamura ibiganza ngo hari ibintu Imana igiye gukora ngo mwe kuje nyinyi ngo niki ni nini ako nakajagari kiwanyu na bene wanyu. Hiyo ni kelele ya kwenyu na ndugu zenu. Nimba Imana yavuze kuja Busia, kama Mungu amesema kwenda Busia, genda uhagarare Busia. Nenda Busia. Nimba yavuze ngo nukuje kiterane kibere Nairobi, kama amesema mkutano uwe Nairobi, turagikorera mu Rwanda kubera iki? Tafanyia Rwanda kwa nini? Abo bahe bavuga ngo dusengere Rwanda, hao ambao wanasema tuombee Rwanda, baza basenga kangahe buri? Wanaomba mara ngapi hivyo? Imana yabwiye Mose ngo urire umusozi muri. Mungu akamwambia Musa, panda mlima Moria. Niho mvuganira nawe. Ndipo nitazungumza nawe. None se twogendera ku magambo y'abantu bene aba bafite intuze. Sasa tutembee kwa maneno ya watu ambao wana wari Yesu kuma wiki uri ahangaha wagize nani ngo tugende ngurumva ngo ngiwe ngo kara ngo harukunda hayumva. Yumva bila anahisi nini? Hayumvike. Anahisi nini? Timukazamirwa munasubizanya n'abantu. Msijibu hata watu hivyo. Songa mbele tu. Komeza imbere. Muvuge ngo haleluya. Atukuzwe. Ariko nono make sure. Lakini uhakikishe. Umake sure ko ukora ico Imana yavuze. Uhakikishe ukweli kwamba unafanya kile Mungu amesema. Nempo ya lali. Ubundi kimwe mu bimenyetso bikwereka neza ko umurongo urimo ari uw'Imana. Ugomba kubona ba opose. Dhihirisho ya kuonyesha kuwa mstari uliomo ni wa Mungu, lazima upate watakao kupinga. Ikidafita bakirwanya. Kile ambacho hakina wa kuwapiganisha, tacho kyakirwanya. Hakuna kile ambacho kinapiganisha. Kabisa. Murabyumvise ba? Mmesikia? Hari umuntu wanuzi gukora kotsi. Kuna mtu ambaye anajua kufanya kotsi. Ikintu cyose kidafita abantu bahe bakirwanya. Kitu ambacho hakina wapingaje. Bivuze ko ico kintu ubwaco ntaco kyakirwanya. Inamaanisha kitu hicho hakuna kitu ambacho kinapiganisha. Setu. Sini hivyo. Kimani tutabare ba. Mungu atusaidie. Ikindi kingine twagize imfane mu rupfu kandi ko turapfa ico twadupfira. Tunazozana kwenye vifo na tunakufa kwa ajili ya kile tunakufa. Uko hari abantu kuna watu bataba muri mutuality ambao hawako kwenye mutuality. Ntibemera gumino, ntibemera twirwaneho, ntibemera leta, ngo ibintu byakongojewe nabivuye ngo n'abanyamurenge gusinga ishaka kubumva. Eti mimi sipendi hata kusikia, si yuko hapa siko pale. Ibyo bintu byose ngo nta kintu nakimwe nshaka kumva. Sitaki kusikia hata kitu kimoja. Ndango baba Kigali hano ntamwe ntabo mugira. Wanakaa Kigali ni kama huku hamuna. Ngo jewe ngo nta kintu. Eti mimi ngo nta kintu kihaba na kimwe. Hakuna kitu hata kimoja. Ngo uriya ngo bari abantu ngo bazavuga ngo bazoko. Ngo niki bazoko? Watu hao wanasema je watafanya nini? Ngo muri shinga Kisekedi wananiwe. Ngo leta ya Kongo ngo yahebuye. Serikali ya Kongo ambayo imekosa kabisa. Ngo iriya gumino ngo yananiwe. Imeshindwa. Ngo biriya ngo byagenze gute? Hayo kwani yamefanyika? Ngo none se ngo uyu president wa hano harya ninde? Ruto. Ngo uyu Ruto ngo imyigaragambyo ntiyasaze. Si maandamano imekuwa mengi. Ngo Museveni arashaje. Hata Museveni ni mzee. Ngo none si by'u Rwanda ngo murabiyobewe. Je, ya Rwanda kwani amnakosa ya Rwanda? Ngo Burundi bafunze imipaka. Hata Burundi wamefunga mipaka. Ngo nta kintu na kimwe kiri. Hakuna kitu ambacho. Uri he? Je, wewe uko wapi? Je, uko wapi? Yeah. Uzi ko ari abantu bameze nk'igikeri. Unajua kuna watu wanakaa kama vile chura. Igikera aho cerekeye. Chura pahali imeelekea. Ngo sindi muri Kenya se ngo hari umuntu uzi ko mpaye niga ngo nuko naraye nuko naraye. Kuna mtu ambaye anajua nimelala nimekulaje nimefanyaje.
amaze za YouTube channel zaraje nazo alafu sasa channel za YouTube zimekuja zahaye buri wese ijambo zimempa kila mmoja neno umuntu wese afite ijambo kuri kila social media mmoja ana neno kwa social media umuntu azayamahaguruka mtu anasimama ariko dufite ibibazo tuna maneno dufite ibibazo ibi bintu turimo tuna matatizo ibijago dufite hii matatizo ambayo imetufikia Imana idutabara itadutabaye biracafite iminsi Mungu atusaidia asipotusaidia ina siku refu icyakane gishobora gutuma ibi bintu bitarangira ya ine inaweza kutusaidia vitu hizi ziishe haraka buri wese yarekeye buri wese iki gihe ngo ategereje ikindi gihe kila mmoja ameachia mwingine wakati huu eti anakuja wakati munyumve buri wese hari abantu barekeye buri wese ibi bintu kuna watu ambao wameachia kila mmoja vitu hizi nta muntu azofasha hakuna mtu atamsaidia tazotanga umusanzu wo kuja kugaburira abatishoboye hata toa mchango wa kwenda kuwalisha wasiojiweza ntabwo hasenga haombi afite abasore barindwi nta numwe haga ntapi hana vijana wa 7 hakuna hata mmoja nta kintu haba na kimwe hata kitu kimoja hiki intambara zarabaye zikawa urugo rwa mukuru wanje nkurikira boma la ndugu yangu ambaye namfuata urugo rwa murumuna wanje w'umuherezi boma la ndugu yangu ambaye ni mdogo na papa na mama na babangu na mamangu bari mu Minembwe wapo Minembwe bagera ahantu barangura ati dushaka itike natwe tuze wakafika pahali ya tuje na kivali tutumie fare alafu tukuje na kivali ndababwira ngo hasigaye umuntu umwe namwe bakabiri nikawaambia kukibaki mtu mmoja na nyinyi wa pili bakeni hapo nibwo nzohereza itike ndipo nitatuma fare twasenyi wacu twenye tumebomoa kwetu peke yetu n'ubu murumuna wanje ari mu rugo yarakomeretse na hata saa hii ndugu yangu hapo nyumbani ameweza kuumia yarahengamye ubu saa hii ameumia ariko yaje kuba tarahengamye ari gusubirayo lakini kama angelikuwa ameumia angelirudi kandi tikimusubizo yakabari ruita na fare mimi ndiyo ningelitoa mukuru wanje nkurikira ariyo ndugu yangu ambaye namfuata yuko huko n'umuganga ni daktari abarwaye bwaki arabavura wala ambao wameugua anawatunza uwakomeretse nawe kandi n'umusore aliyeumia naye pia anamtunza kandi yarize na amesoma yuzi no nawe yoreba kandi klinike cyangwa akaja hagaterura ku ntuza hata yeye akija huku hawezi kosa kitu cha kikorera watermelon akazunguruka anabeba melon anazunguka huko hari kibazo kuna tatizo hari isoni bitese kuna haya ibigaburira abana banje vyontera isoni yanayolisha watoto wangu kwani anaweza kanipa haya niyo tikenda naje yo nyibura mba narikavye hata hiyo fare ningelikosa ningeweza kukopa ubunyine datari Kigali karavurwa ko ndagira ngo asubire saa hii baba yangu wako Kigali anatibiwa kandi n'umusaza w'imyaka 100 na ni mzee wa miaka karibu 100 kwa bantu nguruva eti watu mnaona jewe nta kintu na kimwe no kuna hata kitu kimoja ambacho naweza nikafanya ngo bireba abandi eti inaangalia wengine ibintu byose ngo bireba abandi vitu zote zinaangalia wengine ngo bireba abandi inaangalia wengine bireba nde inawahusu akina nani abana babandi bazapfe watoto wengine wafe ugende gusa mu gihugu uje kunezera wewe wende kwa nchi wende kufurahi ngo hariya ngo tuzohaba ngo twaraneze hapo ibibazo byararangi matatizo yakiwa yameisha nta musazu wotanga wewe kugira ngo hakuna mchango unaweza ukatoa ili matatizo yaishi mukanya baraza kuvuga ngo navange ngo uko ndavuga ngo abantu watasema mimi nimechanganyikiwa ntaso ningira z'ibyo bintu mimi sina haya vitu hizo jewe ntaso ningira mimi sina ha bibazo ngira sina matatizo singira ikibazo cyo kwerekana umurongo mpagaze mimi sina tatizo la kuonyesha line ambayo nimesimama nda sina nubundi sigaje gupfa nimengojea tu kufa naravutse narashatse naravyaye sigaje gupfa nimezaliwa nikaoa nimezaa hata nangojea tu kifo kandi nzozira ico nemera na nitakufa kwa ajili ya kile ambacho nakubali mpo alali ni hivyo tu bintu byo kuwa ngo urumva ngo hari ibintu rero ngo eti kuna vitu hakuna ndavyo hakuna hayo je simpaye nja kurwana nta nuwo mbwiye ngo aje kurwana sinyamwambia mtu aende kupigana ariko se lakini unaniwe no gusenga umeshindwa hata kuomba nta musanzu iyo urebye ubona we ntaco ukora ukiangalia wewe uone hakuna kitu ambacho unaweza ukatoa kama mchango ikindi kibazo kigaragaza ko ibi bintu bishobora kutinda tatizo lingine linaonyesha kwa vitu hizi zinaweza zikakaa imvugo zacu n'ibikorwa byacu biravuguruzanya misemo yetu abantu bari mu kuvuga ibintu bimwe baje gukora bagakora ibindi
wanafanya tofauti. Icya gatandatu Ya 6, turi mu kuvuma twenyine tukivuma. sisi wenyewe tunajilani. Ngo abanyamurenge ngo nta kintu kizobakiza mu isi, ngo maze kubona nta kintu na kimwe kizobakiza. Wanyamlenge mimi naona hakuna kitu kitakachowaponya duniani humu. Ngo jewe ngo ikintu kirimo abanyamurenge ngo kera ngo mbangihunza. Mimi kitu ambacho kimo Wanyamlenge tayari Uzohunga iki? Utakimbia nini? Uri iki? Wewe ni nini? Ikindi cyanyuma, Kingine cha mwisho, nta muntu mukuru dufite. hakuna mtu mkubwa ambaye tunaye. La, Umuntu arimo kwamagarara hano mtu anasimama hapa. ngo jewe Mimi umuhungu uri hehe wikoreye intu byo ntazi. kijana ambaye yuko wapi? Ngo ibintu ngo ruberwa, ngo kuriya ruberwa Vitu ambazo ruberwa. Jewe nzantinya no kuvuga n'amazina yao. mimi naogopa hata kusema majina yao. Bariya nabayobozi. Hao ni viongozi. Isi yemera. Dunia inakubali. Abayobozi si yemera. Viongozi wanaokubaliwa dunia. Umuhungu uraho, Kijana yuko hapo, ufite ibishwa by'ibishimbo mu menyo, akamaguruka gusa ngo jewe. Mora bari abantu, bara. Un français sans genre, sans nombre, sans ponctuation. Tazi habana kintu na kimwe. Ngo karavuga ibifaransa. Ngo moi je ne comprends. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ni nini ambayo huelewi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ni nini unataka kuelewa? Ngo ibintu ngo byabaye ngo buriya. Vitu zimekuwa. Ngo bari abantu b'abayobozi ngo niki bigeze bakora. Hawa watu wamefanya nini? Nini wamefanya? Wewe kurakora. Wewe unafanya nini? Wewe kurakora. Wewe je, unafanya nini? Tibazi ko umuntu ari bishop, hawajui mtu ni bishop, hawajui mtu ni pastor. Harya mushumba yitwa Vyicaza. Mchungaji. Ubundi reka mbabwire abakristo ba hano muzamura ibiganza. Chani waambie washirika hapa inueni mikono. Muzamura amaboko. Hari soni biteye muzamura ibiganza. Je, kuna haya? Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Ubundi ukuye kuvuga izina ry'uyu mushumba biri ngombwa gusa. Unafaa kusema jina lake ikiwa ni maalum. Biri ngombwa. Ikiwa ni lazima. Ntabwo ugomba kuvuga izina ry'umushumba wawe n'importe koma. Si ati unasema jina lake kila wakati. Kunoza nge navuga ngo sebaragirwa niwe data. Naweza nikienda babangu kila wakati. Muzamvuga izina rya data biri ngombwa. Nalisema ikiwa ni lazima. Mujewe. Eti mimi. Nguriya pa ngo sinamwemera. Hata simukubali. Ngo nibintu abamwo na vitu ambazo anakaa. Mimi. Ako dufite ibibazo abanyamurenge. Tuna matatizo Wanyamlenge. Tuma none mukagira ngo Imana dutabarire. Alafu Mungu atusaidie wapi? Ndi mu ijambo rivuga ngo ubwoko bwaje. Ni neno ambalo linasema taifa langu. Nibureke ingeso mbi. Wakiacha tabia mbaya. Ngo ntaca 10 notanga hariya ngo none se. Eti siwezi toa fungo la 10 hapo. Umushumba ngo mchungaji mimi. Wereka ngo hari n'ibintu jewe ngo azakora ngo ndumva. Kuna vitu hata anafanya mimi. Urashaka kumviki. Unataka kuelewa nini? Umviki. Usikie nini? Uelewe nini? Ufitiri here kwa wabwiwe Imana. Wewe una ufunuo gani ulioambiwa na Mungu? Kaza bagenda binjira inzu n'umuryango. Wanaenda wakiingia nyumba na mlango. Binjira inzu n'umuryango ngo umushumba ngo Vyicaza. Eti mchungaji Vyicaza. Ngo ibintu Vyicaza ari mu gukora ngo nawe uri mu kwibona. Vitu ambazo anafanya hata wewe unaona. Izina ry'umushumba wawe. Jina la mchungaji wako. Sezera mubwira utewe. Wewe aga. Igihe twakoranye kirahagije. Wakati tumefanya na wewe imetosha. Wacha mimi niende. Kugenda. Kini unaenda. Sorry mchungaji. Ntabwo nari nabisabiye urusha. Ariko sinzi uko bije. Nta muntu mukuru tugira. Hakuna mtu mkubwa ambaye tunaye. Mtu anasema ngo Gitwaza. Eti Gitwaza. Bakavuga Gitwaza. Gitwaza. Ururimi ari intendere rwose. Umurambi. Akanwa kabaye nyarurambi. Ntafite dodani, ntafite ahantu, ntafite ikintu abana kimwe buryo. Hana hata kitu kimoja huyo mtu. Aba generali bacu. Muje wenda muzi muzina bakobwa za tele. Mimi namjua hata najua binti ambao anawachumbia. Izi ndwara zo mu mutwe turwaye zizokira bigenze. Hizi ugonjwa za kichwani zitapona ikiweje? Ngo umukobwa za tereta ngo yanyiyerekere. Nguriya ni ngo generali Nyabaki. Huu ni generali Nyabaki. Igihugu cyamuhaye generali. Kitamwemera. Ntacho yakoze. Hakuna kile amefanya. Yawe generali ataruhi. Amepewa ujenero ambao hajatumikia. Ngo ibibazo byose dufite. Matatizo yote tunayo. Byatewe na generali. Imefanywa kwa general fulani. Yeme. Ndugu. Yeme. Ndugu. Nta
muntu mukuru tugira, Hakuna mtu mkubwa, nta muyobozi, hakuna kiongozi, nta kantu hakuna hata la. Umuntu nukuza imbere y'umuntu muruta. Mtu anakuja mbele ya mtu ambaye anamzidi, akamahagarara nka i, anasimama kama i. Soreze ku musanzu wacu, malizie kwa mchango wetu, hanyuma dusenga Imana. alafu tuombe Mungu. Imana dutabara, Mungu atusaidie, Imana ihabwe icubahiro, Mungu apewe sifa. Ikambabwire kugira ngo inyanja itange inzira birasaba ko harabazamura amaboko. Acha niwaambie, ili bahari itoe njia inafaa kuna watu ambao wanafaa kuinua mikono. Kugira ngo yeri kwihagaza imbere y'abanyamurenge iriduke birasaba harabagomba kwizunguruka. Ili Yeriko ambayo inawazunguka Wanyamulenge lazima kuwe na watu ambao watazunguka ili iweze. Kugira ngo Yorodani igeze umugongo birasaba ko abatambyi bahagarara. Ili Yorodani iweze kurudi nyuma lazima kuhani wasimame. Sema haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya. Kugira ngo abari mu nzuzi imbohe baveyo birasaba ko abanyetorero bagira umwete wo gusenga. Bibiri iravuga ngo abanyetorero bagira umwete wo kumusabira kuki? Wenye kanisa wakawa na juhudi ya kuombea kwa Mungu ili wafungwa waweze kutolewa. Wenye kanisa wasimame. Ntabwo ibi bintu bizorangira. Mambo haya hayataisha hivi tu. Abantu ko bararya hari abahungu. Watu wanakula. Hari abagore no gutamira umutsima ungana n'ikinongo. Kuna wake ambao wanakula kabisa ugali kubwa. Abantu bakarya bakanywa ibikoma, watu wanakula wanakunywa mauji, bakarya gusa wanakula tu. Akwari za apeti muri isi. Watu wana appetite. Isi apeti zingizi ziteye. Kuna appetite kubwa. Kurya ni vyiza. Kula ni vizuri. Ariko mureke twiso. Haraha biradusaba kubanza kureka kurya. Inatufaa tuache kukula kugira ngo tutabaza Imana. Ili tumlilie Mungu. Yesu yabwiye abigishwa ngo bene abadayimoni. Wanafunzi mapepo kama hawa ntabwo azayirukamwo n'abantu basenga bari. Hayakimbizwi na watu ambao wanaomba wakila. Natwe hari ibibazo bidusaba kwiyiriza kugira Imana. Nasi kuna matatizo ya kufaa tufunge ili Mungu asikie. Nimuvuge ngo haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Umukoro wa mbere. Kazi ya kwanza gusabira igihugu imbabazi. Kuombea nchi msamaha. Daniel igice cha 9 n'umurongo wa 4 kugeza kwa 19. Daniel 9:4-19. Umukoro wa kabiri. Ya pili takafanya gusabira imitima y'abagize igihugu n'ubwoko ngo yorohe. Kuombea mioyo ya wanaofanya nchi ili iwe nyepesi. Ezekiel 11 umurongo wa 19. Ezekiel 11:19. Icya gatatu. Ya tatu gutakira Imana ngo ihindure ibiri. Kumlilia Mungu ili aweze kubadilisha nyakati. Imana iduhindukirire. Mungu aweze kutugeukia. Icya kane. Ya 4 gutamba ibitambo kugira ngo Imana ihendahenderwe igihugu. Kutoa dhabihu ili Mungu aweze kubembelezwa kwa ajili ya nchi. Aho niho twasomye Samuel wa 2:24-25. Hapo ndipo tumesoma Samuel wa 2:24-25. Icya gatanu. Ya 5 guhugura abantu bakava mu nyifato zitavugisha ukuri ziteranya abantu. Kuwaelimisha watu ili watoke kwa msemo mibaya ambayo haisemi ukweli kwa watu. Niho twasomye ngo abantu bitirwa izina ryanje. Ndipo tumesoma watu bahindukira wakibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Imani ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Icya gatandatu. Ya 6 kutubonera ba Aroni na Bahuri bakenewe ngo urugamba runeshwe. Kupata akina Haroni pia na Huri ambao wanatakikana kwa vita ambayo inaneshwa. Igitabo cyo Kuva 17 umurongo wa 12. Kutoka 17:12. Icanyuma ya mwisho dukeneye umugisha kuba afite inkoni no. Tunataka baraka kwa wale ambao wana fimbo leo. Nehemia yarasenze. Ameomba. Nyuma yo gusenga. Baada ya kuomba ahura n'umwami. Akapatana na mfalme. Umwami amuha urwandiko ico ni cambere. Mfalme akampa nyaraka. Icya kabiri ngo amuhereza amuhuza n'umuntu witwa Asafu ushinzwe ikibira. Akamuunganisha na mtu ambaye anaitwa Asafu ambaye anahusika na mambo ya pori. Hari abantu dukeneye. Kuna watu ambao tunahitaji kugira ngo ubwoko bwacu butabara. Ili taifa letu liweze kusaidiwa. Murahari muvuge ngo amen. Humiriza ku maso yawe. Funga macho yako. Kadutabaza Imana tuyibwire ngo Mana tubabarire. Acha tumsi Mungu tumwambie Mungu tusamehe. Mana tubabarire ku byaha twakoze. Mungu atusamehe kwa dhambi tulizozitenda. Danieli ngo yiriza ubusa asaba Imana imbabazi kubw'ubwoko. Akafunga na akaombea kabila lao taifa lao msamaha kwa Mungu. Tabaza Imana uyibwire ngo Mana urashoboye kandi urakomeye. Mungu unaweza. Mwizina rya Yesu. Mungu saidia katika jina la Yesu. Imbabazi zawe zitubeho Mana. Neema zako ziwe nasi Bwana.
zamura ijwi ryawe Folairo. des enfers Mesa ola kem de tagado. grâce visible de guerre Shangira ino kamzagarido. lengo la ngabo na Fruke ufalme des wa enfers uzabigani aritere bane. des enfers. rotation de bandi la fe Tangi na uzavari terede. lengo la uzambani Namula gandola fe. revavere de masti Prikasyo vuzalage. asibre des enfers Nakutakeranga. jegre de profene gariala Wakiragiza vugani. saba imana imbabazi kubw'ubwoko Mana Naomba Mungu izo asamehe kwa ajili ya wiranga arasenga zamura ijwi ryawe Mana wadutabaraga mu minsi ya kera Mana wewe. nanone uzaturengera tuzageze ku zawe gupfa mana Imbabazi zawe Chibre de kubwoko garia bwacu. fene imbabazi zawe de la kubwoko bwawe main. mana Imbabazi zawe imbabazi kubwoko zawe bwacu. kubwoko bwawe mana Imbabazi zawe Lengo la kubwoko uzambani bwacu. Imbabazi zawe uzagane kuri twe, mu Mana. Imbabazi zawe Imbabazi zawe kubwoko kuri bwacu. twe, Mana. Imbabazi zawe Imbabazi zawe kubwoko kuri bwacu. Mana. turagutabaje mana Trashevari aloy. reka mbasabe duhaguruke ku maguru yacu Chani wasi tuinuke kwa miguu yetu. jeuzme de baria Tailo vangana nganda la je vele. ne vondre de brogue Treke des enfelairo. reka nkugora ufata ikiganza c'umuntu umwe mwegeranye Wacha nikusumbue uchukue mkono wa mtu mmoja mliyekaa pamoja naye. ukugufatana ibiganza biba ikimenyetso cyo guhuza umutima Iwe ni ishara ya kuungana kwa moyo. tugiye gusenga twese buri wese azamura ijwi ryiwe Kila mmoja ainue sauti lake tuombe. ubwira imana ngo mana dutatse gutaka duhuje umutima dutakiye hamwe muri uyu mugoroba haturi kugira ngo turengere kandi udutabare Ambia Mungu tunalia jioni hii tukiwa pamoja ili Mungu utusaidie. ubutabazi bwawe mana butugereho Saidizi wako Mungu utufikie. utabare Kongo Uweze kusaidia nchi ya Kongo by'umwihariko abarimo barishwa na kibinafsi wale ambao wanauawa. zamura ijwi ryawe